Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. This is John Abraham, one of the greatest R&B artists, Neo, will be performing in Shillong on the 18th of November at the Cherry Blossom Festival. Talented artists performing there like Sanam, Hybrid Theory, Jonas Blue, and you know what? One of my favorites, Ronan Keating. So go, book your tickets. Meghalaya Chess Association hakan kenti kelapin benabakan sepelong ya ke Lempung Yelek Kai Chess Hasai STC Indoor Sports Stadium hanihu kaban sedang naduk ka artrik uno pra aja arpulai bat ikaba on sepenkut haka arpotrik uno pra araja arpulai kinong penya jongka association haka jinga kran bakilat pathai kubor haka khatpratrik unai wing aja arpulai Shillong Press Club kilayatho Bahakani ke Lempung Yelek Kai Chess on Island Bani Shimbenta naduk ki kinna kibala kinjo ya kerta kaba ship house nam shaneng haduk ki rangba kibala khamyao kerta hakaba on sapya ya lagi jong ki kirdan na kabenta ki shinrang bat ki kinthai General Secretary Jongka Association uba K Pajat ulayat ho bakin sadan ru ki nonge shimbenta kum ki Grand Master na bar ka jilla kata na ki jilla jongka than shate lamingi na ki jilla jongka Doba India but na shabar jongka ri India kata na ki USA Vietnam Pakistan Bangladesh Sri Lanka Egypt Zambia Thailand bat kiwe ulayat ho baka jingpen rong kerteng na kabenta kani ka Limpung kan kut hadu shitarik uno pra arja arpulai Tingiwan ini yang berbentuk ke Meghalaya Chess Association kan penolong ikene ke First Meghalaya International Open Grandmaster Chess Tournament. Ke total cash prize ke balong laipolak siaja. Ini penolong ikene ke art category, ke category ke tangki rated player kila Indonesia menta. Kata nadu khat ruspa chaneng rating. Lakin tangki badan rated player tangki badan rating ngamut banong kila Indonesia betai kene tebat ke kategori B kabak kibar don hapo kakhatsan spa khnlai bat siapo bat ki mampat don rating ru kila Indonesia betai ne te kane ka tournament kan penseluruh khna jongi nomor ngiduna palat ki rating tournament ngempat judon ngidang pelong mentau senam kawai ka rating tournament bat hakane ka kenti bomenta kani ketika wai kalat yaki player jongi bukan yo ya FIDE international rating kamle ke besok pengen yo ketika Grandmaster International Open nomor babun ba state jongka kiwi state apo India ro kibai kene nam sakane mereka All India Chess Federation kala ibet ini dengan pelong kene kumta kala ai ini kabor pengen host ya kene nalu ka artrik Desember Haduka arpo tarik Desember. Nandimpal buat tibabun pak kiri ke bala pentip sangi ba kinwan ban sing bentar. Te kejinut jingset jong ketika tournament ke estimate ke bangila ya kain kan long masikrul arpulai lak. Te ya ka bamentang nilai yo ka sponsorship naka Directorate of Sport Department kala asor yang ini kumbah nru kolak ya menta kala release yang ini kumka advance arfusan lak bat kala don hapo ka account ini nangta sakawing ya yo ka sponsorship napo ka AICF All India Chess Federation ka ayang ikatsan lak bangin ron ya kini ka tournament te ke expectation jongi kalong ba nakabay entry let's say kalaban kot sa sekolah tena bakay na kelum lang ya kata ngitang yo tangkamba trapusan lak te kitang bun dijungdon kam bang ngihapan pendap hakani ka tournament te ngintulong ya kani ka tournament hante hapo kasay jongka nihu Northeastern Hill University nilai yo ya ka hall hante di tangkung tahi nila persang ban lecture satai ban ICT ban kerpat ya jerap nomor bang idang guna platform nakaliang juga
Meghalaya Chess Association le ngim dan EA kuman ongnok thli kan ka plat kan ka rei lala ban ron kat ya kan ka tournament kham dan burong kapor kam dan show mentas stang thenjat thli kisni te ngi tang yak sat he stai ban panjing yarap naki wei ki balak ban yarap lam ngi te hajing sha kan ka tournament ka bangin penlong dei kum yaki grandmaster ki IM itu ngi hap I free kata free ke hotel ke baibam ke bailek ke baiwan ni haban sponsor mangi nang ni lapo ka Meghalaya Chess Association hap pendut mangi te kibun ki jingdon kam te ngi kerpar hila lembaga ka press release ba ladon ki bri ba sengolem yang ikum ka Meghalaya Chess Association bangin yo ban penlong smoothly ya ka tournament di pan kat kedian kamon jopi ba pin skopha banyano tu syakadika Meghalaya Chess Association Malaysia mentang kani ka tournament kejongi kidon kiri ki kumna USA na Vietnam na Uzbekistan Bangladesh Sri Lanka Egypt Zambia Thailand bat kiwei bat ka entry jong kani kan pat kut mentang re kidang don ka registration kan kut adu ka shitarik benai di sembar ti kidon ki grandmaster gimnon ni simenta ba lai kerteng kumbahan rumut ki international master ki woman FIDE master kidon ki woman international master bar kiwei tengi khmi lenti ba hadu bakut jong ka registration ki bon bha ki grandmaster kinwan na negari India jungi ru kin bon bat ni kiwei giri ru kunjo te hakwe bat ki player Meghalaya ki player napo Meghalaya ru kinyo ya kalat bani simbenta hakani ka tournament ki player ki bon ki tournament ki player ki pa ladai ki rated player kumba sau pau sau sanut nakani ka jela ka jungi kini ru kinyo ya ka benta ka jungi ban kini ya ka tikindon kumba sipomut ki player ki ban ya ka ya ka e kategori ka baki hab ban ya tunju bor bat ki grandmaster bat ki title player bat kindon ru sakumba lai pau lai sanut ki ban ya ka ya ka bi kategori kiladon kumba armut ki grandmaster ti kumba ong ka registration kam pat kut registration kan kut hadu ka sitarik u banai di sembar ti kumtangi hbi lenti hakini kisni kibun kinsa pentiping